Enyoro berpendon boraman lekapor. Ya ka sakramen bakudang kuduan menlomble. Kaburam haupa berhau kumberman simbakui. Kumbala lam ka menikong syuta berwashna national amen. Enyoro berpendon boraman lekapor. Ya ka sakramen bakudang kuduan menlomble. Kaburam haupa berhau kumberman simbakui. Kumbala lam ka menikong syuta berwashna national amen. Enyoro berpendon boraman lekapor. Ya ka sakramen bakudang kuduan menlomble. Kaburam haupa berhau kumberman simbakui. Kumbala lam ka menikong syuta berwashna national amen. Agak terpa berkurang simbakut. Amen. Kupa shungi. Bahabre kalau kabukul ka kerja shungi. Kanwan ka hima shungi. Kamon shungi. Haka kene kumpahamne. Doa ingin minta kajibam shungi kabahalasi. Batu maapi ang iyakiringan shungi. Kumbaya ringi maapi akalasniyani. Badbali alanya siya kajibeshoy. Andrei tabilali ang inakabasniyo. Amen. Kublai Maria, Kepada Jingisynei-blei, terayu dan perwala kerku yang banyak tinggi kendi. Berlakarku yang sebapo jompa Yesus. Kumaria bakut kukumiya jungobli tudawai nagbanta jungi ginongbo. Menta berhaka perkecing yang jungi. Amin. Ngangit, Au blei pa badan borbaro. Undang tau hapne berkekendeu. Menau Yesus Kristus kun mamarmai jungu. Putrai jungi, yang balaku mensiam bakut. Yang balakana kamaria tesoti, ubala shali bileng kapo Pontius Pilatus, lasal namne awu ulaya pelate piau, ulagi ashaki baya, makasni kaplay ulami pa nakibaya, ulagi shamne mushon shakamonong le upawanan borbaro, nanta umantang mandishari kibay perkibaya, ngangay kamen siyam bakut, hakabala katolik bakut, hakajingnya selagari kuit, hakajima piakipo, Hakajinipat kado, berhajini syukur. Amin. Kepabam syukur. Naterwa kami berkasam. Kami siya Jingisynei-blei ukun baide jome. Putrai kandar jungi Yesus Kristus. Ben belia nagamatagi bob jungi berjaga pertai barok kami. Namar kisah cita makadesa jenggu. Tois ne yangi berjaga pertai barok kami. Namar kisah cita makadesa jenggu. Tois ne yangi berjaga pertai barok kami. Namar kisah cita makadesa jenggu. Tois ne yangi berjaga pertai barok kami. Namar kisah cita makadesa jenggu. Tois ne yangi berjaga pertai barok kami. Namar kisah cita makadesa jenggu. Tois ne yangi berjaga pertai barok kami. Namar kisah cita makadesa jenggu. Tois ne yangi berjaga pertai barok kami. Namar kisah cita makadesa jenggu. Tois ne yangi berjaga pertai barok kami. Namar kisah cita makadesa jenggu. Tois ne yangi berjaga pertai barok kami. Namar kisah cita makadesa jenggu. Tois ne yangi berjaga pertai barok kami. Namar kisah cita makadesa jenggu. Tois ne yangi berjaga pertai barok kami. Kepabam syukur. Naterwa kami berkasam. Kami siya Jingisynei-blei ukun baide jome. Utrai kandar jungi Yesus Kristus. Ben biya nagbantagi bob jungi. Jung pertai barok kami. Nama kajing syashitu bako desa jungu. Jingisynei-blei berjaga pertai barok kawai. Nama kajing syashitu bako desa jungu. Jingisynei-blei berjaga pertai barok kawai. Nama kajing syashitu bako desa jungu. Jingisynei-blei berjaga pertai barok kawai. Nama kajing syashitu bako desa jungu. Jingisynei-blei berjaga pertai barok kawai. Nama kajing syashitu bako desa jungu. Jingisynei-blei berjaga pertai barok kawai. Nama kajing syashitu bako desa jungu. Jingisynei-blei berjaga pertai barok kawai. Nama kajing syashitu bako desa jungu. Jingisynei-blei berjaga pertai barok kawai. Nama kajing syashitu bako desa jungu. Jingisynei-blei berjaga pertai barok kawai. Nama kajing syashitu bako desa jungu. Jingisynei-blei berjaga pertai barok kawai. Nama kajing syashitu bako desa jungu. Jingisynei-blei berjaga pertai barok kawai. Kupa bam cukut naterwa kami berkasam. Kami siap Jingisynei-blei ukun baide jome. Utrai kandar jungi Yesus Kristus. Ben biya nagbantagi bob jungi berjaga pertai barok kami. Nama
Namaradikshashtam Kurisachungu. Tuisne angi bedia kaparte barokawe. 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 Kukpabum jukut. Ngaterwa kami berkasnam. Kamansia berjinglong-blei ukun-balde jombe. Utrai kendar jugi Yesus Kristus. Man berbiana kemataki pop jugi bajang kaparte barokawe. Namaga Jingisynei-blei kurit sajung. Tuisne angi bedia ki bapang bashitom. Namaga Jingisynei-blei kurit sajung. Tuisne angi bedia ki bapang bashitom. Namaga Jingisynei-blei kurit sajung. Tuisne angi bedia ki bapang bashitom. Namaga Jingisynei-blei kurit sajung. Tuisne angi bedia ki bapang bashitom. Namaga Jingisynei-blei kurit sajung. Tuisne angi bedia ki bapang bashitom. Namaga Jingisynei-blei kurit sajung. Tuisne angi bedia ki bapang bashitom. Namaga Jingisynei-blei kurit sajung. Tuisne angi bedia ki bapang bashitom. Namaga Jingisynei-blei kurit sajung. Tuisne angi bedia ki bapang bashitom. Namaga Jingisynei-blei kurit sajung. Tuisne angi bedia ki bapang bashitom. Namaga Jingisynei-blei kurit sajung. Tuisne angi bedia ki bapang bashitom. Upawam jukut. Ngaterwa kami berkasnam. Kamansia berjinglong-blei ukun-balde jombe. Utrai kendar jugi Yesus Kristus. Man berbiana kemataki pop jugi bajang kaparte barokawe. Namarga Jingisynei bako desa jongo. Tuisne ngi pada ki bapang ki bashitom. Namarga Jingisynei bako desa jongo. Tuisne ngi pada ki bapang ki bashitom. Namarga Jingisynei bako desa jongo. Tuisne ngi pada ki bapang ki bashitom. Namarga Jingisynei bako desa jongo. Tuisne ngi pada ki bapang ki bashitom. Namarga Jingisynei bako desa jongo. Tuisne ngi pada bapang ki bashitom. Namarga Jingisynei bako desa jongo. Tuisne ngi pada ki bapang ki bashitom. Namarga Jingisynei bako desa jongo. Tuisne ngi pada ki bapang ki bashitom. Namarga Jingisynei bako desa jongo. Tuisne ngi pada ki bapang ki bashitom. Namarga Jingisynei bako desa jongo. Tuisne ngi pada ki bapang ki bashitom. Namarga Jingisynei bako desa jongo. Tuisne ngi pada ki bapang ki bashitom. Komplei bakul, komplei bernamor, komplei berjunom. Tuisne angi bedia kaparte barokawe. Komplei bakul, komplei bernamor, komplei berjunom. Tuisne angi bedia kaparte barokawe. Komplei bakul, komplei bernamor, komplei berjunom. Tuisne angi bedia kaparte barokawe. Jesus imujong Jingisynei. Kali tani jong ka Jingisynei-blei. Ko Jingisynei-blei ka pagrusoy na kasya demog pabom jukut. Tuisne angi bedia kaparte barokawe. Ko Jingisynei-blei ka burang bakraw tam. Niya ro ya ka jengkraw jong me. Ka chu bab nga shania hame. Ngashania hame. Ko Jingisynei-blei ka jingmaya bamla shempang. Ngashania hame. Ko Jingisynei-blei ka umpoli bakrusoy na ka jingmaya jong ka Trinity bakut. Ngashania hame. Ko Jingisynei-blei ka bamla ban shempang daki briu ne daki angel. Ngashania hame. Ko Jingisynei-blei ba mi ka jing embat ka jing kemen. Ngashania hame. Ko Jingisynei-blei ka ba khamkor banya ka beneng. Ngashania hame. Ko Jingisynei-blei ka tulong ki kamphala bat ki jing phala baro. Ngashania hame. Ko Jingisynei-blei ka ba kanthub ya ka perthei baro ka wei. Ngashania hame. Ko Jingisynei-blei ba wan hiar sa ka perthei ka dur ka tin balawan long do. Ngashania hame. Ko Jingisynei-blei ba mi na ka din mong ka den ru Jisu. Ngashania hame. Ko Jingisynei-blei ba don hapo ka den ru Jisu ba dap Jingisynei kham tami ki nong po. Ngashania hame. Ko Jingisynei-blei ba don ha ka Eucharis ba khut. Ngashania Ko hame. Jingisynei-blei ha ka ba senge ka balang ba khut. Ngashania hame. Ko Jingisynei-blei ha ka baptisma
bakhut. Ngashania hamim. Kucing isne jinglei bapan man hok yangi. Ngashania hamim. Kucing isne jinglei basandrani kucing im jangi. Ngashania hamim. Kucing isne jinglei bakdubingi kam tamatemir kucing yap. Ngashania hamim. Kucing isne jinglei ba aingi kucing im bane junong. Ngashania hamim. Kucing isne jinglei badaringkan bani haman ki benta kucing im jangi. Ngashania hamim. Kucing isne jinglei ba yadaingi nagading dujo. Ngashania hamim. Kucing isne jinglei ka atiar kucing kala ka bangmut kinong po ba dot nut. Ngashania hamim. Kucing isne jinglei kucing lengok yang ngel bat kucing bom syampang kiri khut. Ngashania hamim. Kucing isne jinglei kucing maya bom la syampang kucing maya blei. Ngashania hamim. Kucing isne jinglei ka basengi na kucing jenjar baro. Ngashania hamim. Kucing isne jinglei ka tolong kucing sup bat kucing kemen jongi. Ngashania hamim. Kucing isne jinglei ka bakho dengi na kucing sudasha kucing imba shisha. Ngashania hamim. Kucing isne jinglei ka bakentu bia baro ki mati jong u. Ngashania hamim. Kucing isne jinglei ka pan sneo jong baro ki jentau blei. Ngashania hamim. Kucing isne jinglei ha ka ba baro ngiyo jing isne. Ngashania hamim. Kucing isne jinglei kucing tengen batiang kito ki baling amen sim. Ngashania hamim. Kucing isne jinglei kucing kermen kito ki bado jing kermen. Ngashania hamim. Kucing isne jinglei kucing jathai kito ki basyam jenjar. Ngashania hamim. Kucing isne jinglei kucing pelai na ki khalam. Ngashania hamim. Ko senambat ko batoi na kada no jong chisu banong ka thame kucing isne yingi. Ngashania hamim. Ko senambat ko batoi na kada no jong chisu banong ka thame kucing isne yingi. Ngashania hamim. Ko senambat ko batoi na kada no jong chisu banong ka thame kucing isne yingi. Ngashania hamim. Father, Son and Holy Spirit, we praise you, we thank you and we adore you. Thank you, Lord Jesus, for your blessings. Jesus, you promised us that where 2 or 3 are gathered in my name, I am there in their midst. Thank you, Jesus, for your loving presence with us, around us. Thank you, Lord Jesus, for bringing us at the close of this day. Lord, you promised us that I will be with you till the end of the ages. Lord, we believe in your presence. As we are in your presence, Lord, we place before you our Holy Catholic Church, our Pope Leo XIV, all the cardinals, bishops, priests, religious and the faithful. We pray for our diocese Nongstoin, our Bishop Wilbert, all the fathers, sisters, and all the faithful in our diocese. We pray for our retreat center and all its intentions. We pray for all our forthcoming programs, our convention, inner healing retreat, healing services, and all other forthcoming programs of this center. We pray for our fathers, Father Joby, Father Nicholas, Father Roshan, we the sisters, and all our co-workers, and all our helping staffs, and all those who are working in this campus. We pray for our parish, and all the programs of this parish, and all our parishioners. We pray for our school, our children, the teachers, and the parents of our children. Lord, as we are together with one family, we ask you, Lord, unite us together always in your love. We pray for all the childless couples and all the jobless people. We pray for the young boys and girls, those who are searching for their life partners. We pray for all those who are suffering because of these different kinds of sicknesses, especially for cancer, HIV/AIDS, kidney, liver and heart problems, and all kinds of contagious diseases. Lord, you are the great physician and healer. Extend your mighty hand upon them and heal them from all kinds of their ailments. We pray for the doctors, nurses, and the paramedicals, those who are serving in the hospitals. Especially remember and pray for the doctors and all those who are doing abortion and all those who are going for abortion. Have mercy on them, Lord. Give them the awareness that life is very precious. We pray for the children, those who are wandering in the street, those who have no one to look after. We pray for the suffering people because of these natural calamities, because of the heavy rain in different parts. Lord, give them the ways and means to sustain their life. We pray for the couples, those who are at the point of divorce. We pray for the people, all those whom we promised our prayers.
We pray for the young boys and girls, those who are addicted to drinks, drugs, sex, and all kinds of bad habits. Give them, Lord, a repentant heart. We pray for all the warring countries, Israel and Palestine, Russia, Ukraine, and all other countries. We pray for our country, India, and all our leaders, especially our northeastern states and our state Meghalaya. Jesus, fill their hearts with your divine spirit so that they will always discern your will and serve the humanity. Free them, Lord, from all kinds of corruptions and malpractices. We pray for all the people, those who are joining us in this online service. Grant all their heart desires. We pray for all the departed members of our family, our congregation, our parish, and all those who are known to pray. Forgive their sins and accept them, Lord, in your heavenly abode. We pray for our own parents, brothers, sisters, all those who are away from us. Bless them with the good health of mind, body, and soul. Once again, surrendering all our personal intentions of all those who are joining us in this online service, intentions of our retreat center, our parish, our school, and intentions of everyone, especially the persecuted Christians all over the world. In a very special way, remember and pray for our Christians in Nigeria. Jesus, have mercy on them, give them strong faith to face all the challenges. We pray for the terrorist groups in different parts of the country and the world, surrendering everyone at your feet, asking your blessings upon each and everyone, asking your blessings and mercy upon each one of us. We together with our raising our hands and our hearts towards you as we praise. Hallelujah, 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 En je rode draad, Jezus Christus. Amen.